litum Difu Municipality Board Area APHLC a committee extended committee si kedolo lapen nilitum a demand ke la hello ye la bangso BJP atum inglong arat atum election hai det na puka peri bongo sena phan patum long le det na bongo sena tum pen dolong rapet pe det na puka peri ama election pe dohai hedet non anta itu marjulong lo bongo sena tu amen thap sot lupu Bihar sena bongo sena tu amen thap red lo Bangladesh pen gewang India munit kali atum pan anta amen thapon pun itu marjulong lapen non anta Difu Municipal Board Area non anta publish hai he latu election ka pedo hai he lapen ke voter list ka publish hai he la sinitum demand lo Difu Municipal Board Area election dovek nangji town committee but non ke town committee poli lo municipal board ay election dovek nangji pape dovek ni alang itu pape dode ke munit atum demokrasi ajak ko ki jok asan munit atum a demokrasi ajak ko pawedat lo adema itu municipal board along komat si kang ni dunai ma komat si kipu dunai ma ka ching wai dunai pa amunit tum hangi invai long le dat lo alang litum invite soy po la council tum si appointed titi la ke demokrasi ka lilo lagi la si la demokrasi wan tu vek nangi la pen election pe do vek nangi la pen voter list aba non mat publish vek nangi la pen voter list along inglong asuan khilonjia ohomia tum an la pen adivasi tum an artayong si choklo pula tangte voter list along amen pa ye thap long vek nangi lahilo ni tu demand la pen nilitum non anta alang litum election doji pupere report la sini tum ka demand ji nilitum demonstration doji mo inquire ra ke thomar ni non July jak hongpo inquire ra ke thomar ni dak Difu nilitum demonstration doji election ka doji apan Difu Municipal Board election ka pedoji apan dahil alam to aprangsip ini nang tunggu pi posip ini dak amai ki bilo nang tunggu itum dak mai ki bi ke Municipal Board election laso BJP tu nangkuar ni ta di bere laso kasi Rabjin pen la municipal election la so padonai ini kasih kuiu la pen isi kapar no bukan tu bang lo wera cepat lo non solar project lam tang ko la pen town committee lam tang ko la pen asam so itun kaca sama topik jaha atun bang ni je bang jakong tu nang klaim dei ke bang klaim dei ke kaca sama pilo ne to lang ke opposition mate jakong no kang ini asam atun ke kulo la ke rarapan kapachi ni ke than ni ke hok pen alam ke la hello ke than ni ke la ka kulo kapi junji kapi junjera bangke ran ari dei dulu anda hau lan thana ni bangke mat dulu kasi nili tu kapang bar tam bangke kisu ke lang tam lam se pagbar lo kumane kisu dom group lo amar la ke feedback ko lang nam ni kumane putu kumei ma oh upi hala kisu dom group ba apora le pillo ini lo de kana lo ne ko sana ko kisu lang nam ni apran le rai le lu sudah tipo lo ke bangke dal lu lo tam te ani yang sam do ame cici apran nang ce thenglong te kang la ben phala kisu ke lang tam kisu ke lang go tum ta ani te du oh ini ta ba ma so nin ke ti ani yang sam hala apran
kan rayu back ni lan itu lihat dalam contoh ini rayu ni dalam ni bukan dari itu nasi ini tu nak cakap sama bangke ini tu arjap pilo bukan te rara tu maningan samdo nangken pilo nak dam pilo asin jadi pilo pula maningan samdo nasi ini tu kisah gelanggan dinda halal kisah dia bangke noi itu cerita halal akhir masuk tu maningan samdo halal soal ni latung dak ba ini tu handing nang pakai handing bangsa dak ba masuk muncul nasi rara pana ni bangsam ji rara pana ni nang pe dobji ulotan dai ini tu rara tu mak kisu malam mau ana bangke play ma po bangke indeng ni dong situ indeng si bangke claim back nang lah halai tu indeng sia itu ni claim ni bangke nasi mana orang ni claim dai ni laso bisi macam back je pada tu mak tak bang tu ni nasi non town committee non solar project non voter ki satu thak non son surya ki sumdo non dak kichi kulat lo lang thayo ha suri hini rakre from aningkan pen dake in long ara atuma long ri in long ara atuma long ri dake ku itu nang ke hang kong non ke suri hini rak para poan non ke son pen son asap sap sama itu nang demon to bong lo lang o hichi long non o kito hichi long ko mara para dang non dang bolo abi EPSLC tumsi dapat cun kuma de bangen ningzing tum de tahai atin ho to ane EPSLC tu ajo ini si dak lang o hi long ke paro an de doai ke dan lo jo ko dokti anda komara tu na ka song apil komara tu tani dia apil mesti aku ke pleng ni lo komara lo ke han ko kente ini tu mati dan uji paning ding lo tu de cuni kwa hekula non ke dak la council pe ke la dak ke do paro kun han license ki pikang tung onglo anda ki bibere ka bagela lo la tum han ki pilo ko la ko APSLC tum nang barli ko nang ke somni la ke te vet kama khasi non anta do prong an ke hala council sorta la inglong aso pan desi ki haiji kuta haiji da kata hala tum han si potro ka ni ponda kantung inge tiga ribu tala so EPSLC itu macam song itu jo hala hello lasi ining kiting mga kena shot ni dikdam lalo ini kali dia tahai benar kali dia tahai kata subang pleng beki uti ining bang ada ini cunji tu bang matat ini 2019 suri hira ke setia meningkan kathar pada application tersebut harvester yang no dan campaign dan kondisi dari pesan dan pemakuan adin campaign yang bilang lo kita yang bilang lo gak ada pesan dan adin lo tak bilang benar lo halah soal ni ber non tuning activity tu hal macam long sirket yang high dia tu itu lagi ikam dari nang medi itu ni dari paning ding adin dari nang mana lasi apai dan fatwa lah tahu ye sego buke kona lo itu ni dia thai ke ni dia thai he pak ni ciru tuidoi apai fama kena apa ciru tuidoi bukan deh ini tentang lagi macam ni tu kau thai teman kena tu bat lo harus kita lo ini dia thai ada lapin ini kita doktor kita lem jongji ini non lah kolam di kok lem jongji people lo itu plan ke jogje ke akhema nona tenjecha from lotan te dak EPSLC tumne da karbiang long na mau Afrika siki kang ton lo lotan te kai teng kai na hi kula long ta komara khai tu siki toji mani ngaling lo boreng abar sai sakuli ki pilong ta komara khai ma siki pisi mani ngaling lo dak khang da bol don mani to khang ba lo lotan te non ning kane ko ko ke pike bir lu khang jangi ka to non ali kok dong macam mana? Itu mungkin sudah non landingkan program bongke lah sakuri kipi putar goreng apa saya kipi putar ahok kemudian CME betul MLA MP itu atau mana tahai setame banyak pay mana mana asal pan sakuri kipi yang pidan lu pidan lu abimah punya sedikit पीछे से कोना के हार्ड ड्राइव के लोग होता है सीधा हार्ड ड्राइव आवेगी कोड के लोग होता है
Kita Om tu ngah orang yang pasai bangke nang kena mana so hal kiki bangke itu tu, apa itu masih kiki tu. Akhirnya tiga tu lagi macam apa orang apa itu tu. Tapi klaim le joke, ini tu le ese ngasih bilang tu lo tang le lagi bir lu kanjang tu. Tapi ini le kumale tu kan ini kiki le dos kita anu cepat tege ni lagi. Akhirnya itu klaim nak itu bola cepat tak lagi. Tapi non kita uji MLA election agutta mungkin datang lagi nonton si non nama ini likit plak orang berarti kita doa dan gongpen ki haji angring kita kenai bangke lagi angring kita di punya angring kita kenai lo angring kita kenai lo pen keren kita datang election datang itu garanti tu angring dia ini akan non bangke garanti baru tu dia lo ada ini yang hobi ke paralel lah bangke ini yang hobi ke paralel garanti bangke pilih high tech orang garanti pilih tapi ini kita non kapan justru bangke kado kita non dak apartment kan aja tunggu kan dili itu bennya tu kan jadi kita kalau non langsung tahun komiti election apartment yang orang tu lah tangki salong bangke itu mamen doma adema pun ini abe kita kita kecok dia pandang para tu jempolinan kemudian hansi langsung korlok ada. तो सर पिनी लबंगसो पिनी माई की भी थे से तुम माई की भी लो सर ना पिनी डाक माई के दो थे बंग जैसे मेट पेट डाक डिपू म्युनिसिपल बोर्ड मतलब डिपू टाउन कमिटी लबंगसो इलेक्शन के की भी नहीं के आपो के चौक ओंग लो हपेट के नॉन आपो ले लांग पुस्ता में डाक निकाल ini के डाक इंग्लैंड ada इनके नॉन एक इंग्लैंड पुथा खाली लांग का पांगलैंड थुले थोट नॉन जो नॉन Karbiang lo termasuk council atau bangke election kita secara rakyat kali sih lalu tuh klaim tuh bangke ad hoc committee sih pangirong lo ad hoc committee produk lah bangke rat atum kacong YG aja kong bangke ingkan perlo rat atum saya binong ke ingway long main boleh kumara pansi pang niji mah kumara pansi dak municipal board town committee kapacari ji malah bangke rat atum si jonglong main polo kita nona bangke rat atum jonglong lesi nona bangke Karbiang long termasuk council tu mangkin cepat kesi lang sisi jong roy dah. La pendak tek long bangala ke alang letum la so ad hoc committee pang ni lo lata dak isi hampang long song lampat intipin pen kumane tek mucot acuara mucot tum kan silang tum kang bai pen kapang ni puta kali lu. La BJP asong pan ke kroya tum pan an si metang parti abang teman pasti yang soy silang tu soy komiti dong pang ni dia. Kurang telah bangke demokrasi ke lah ke rapen kang baik. Pasti pun dalam rumah jadi rara jakong lo. Aku sihek pen ke sila demokrasi mati rara jakong masih lang tu BJP kecari tu bangke lah ke apanar muddar lo. Demokrasi mati rara jakong pasti apanar muddar lo. Non Karbiang lo termasuk council kecari pon CM segera menghang cahaya dengan cendok lalu itu mencerang akan kembali nasi rapjin pen kecil song paduan po laso aciklo ingkoi rakyat thomar ni bangke dak di kurang setia long dipu municipal board mate town committee mate dak di punya delo town committee al ke do ana bangka election na bangka do sarang ko la pen rada tum aning ke hanga teng pen chongwai long nang ji po bangke laso bang pathir nang ko se kaca song patu pun pola sila soar ni lain ko rakyat thomar ni bangke rat ketuan amet khang aja kong ngacing khona tum ana bangke kaca song nang ke barji palsi ni hin pename chuding rilo IDP amai ko ke hai jai kata IAS retired and ke sector dan sector committee women wing secretary ke hai pi kapur ki pen ke chenglok ni tum klem na dap sector committee long dan part ame di FULAC amai ko ke hai di veteran ke chenglok secretary na pen klem rat sonja pi ke tuan dan pinita di municipal board adang so committee long amai ko pen ke chenglok fong chun bang an part da award in pen aku itu bang itu an la pen pinita se tong dun ka to ka be phang ni ya khang si la me theba ja je phang ni long si pen aching mon pen ka se song ka to dire lok ka